banalat malakal kabmeni re wika malakal kadwa brana shalat keje chalado sha metti chop ko kudang die cha ka kep ba ka nyaka ye kel kan mekena toti kan kalat okay chikalado sha metti chop ka kudang die cha ka kep re wika malakal. I think we all know this. Kenny 500 illegal firearm including AK-47 rifle and PKM machine gun within just 24 hour launching hours to hours disarmament operation Malakal town washa mi tone ajek ka kor tan nyindang lo dum wan gor kan dul tun werten why can mi to jikene ke ban mi ti by the way do not ala tour me shi tour me pai tour okay mi ju korun don wan chalo jok just lel kaneje jikene wala be kan mi ko na ka no na me tour mi shi wo shi karuna ti karuna idot jok na me lel je state capital no badul ba ka gor gwade dane gor jeje me chare le kene wa gor no Nuer ka chap and this is real and meeting to one ya capto ka ba ga Nuer mun yene gwano ko biya hol ngaje no ka ba Nuer gwade dane pai me pai kene ti janga te a cikene ken manu men ken kan mo ka match ajene ku ku ne they want to carry out disarmament re wika malakal ko gor kan Nuer ko ba ngaje no tele Nuer mu gor ke bita ka match so one time kam bu Nuer bikan ga show hand down ajen dan let kana okay waram dan la do ba men na ba ga kef ajen James kwang shorale jiram dan goro kimen no go ba men Nuer ba ka kebre ra ka malakal cha me de to cha ga keven tama ka ka ga Nuer cha ke ku jor ko ken let them not full last tele me nen ko ken ya kep gor ga men Nuer mete ga me ya kep la tok ka men Nuer okay men na yanti shika me chika me de ko na kep okay chika me de ya kep na mene tur run kam da dien no chi tur mun pai kan pan gwade da na wuken me jugan captain now tur mu ko gwame bar so na me le rode cha me cha la do cha kep ka kan ga me di chop ko kudang diet kan me tin ko na ya kep gwaye ana bana chon gwade ma bana joro din bu ko na nyog mun ko na ko gwade be biateman